mole nei stofi. Momo atu se riputi te tamai Iran wa oso mawalunga pere tawuru smau au whatele nai os fa inga isa sa etu tutonu. Whainua de CNN fasiotia ia Israel le minister le intelligence minister Iran a wuli putia foide os fa iono fuanga ye malusi anga tau iletise i de whanga i Persia po le Persian Gulf. Wali putia foide sa wana le afi no fuanga i Qatar manisi os fa inga ua whaia i Saudi Arabia i de mai au ni rapta inga me de vaenga le Islamic Revolutionary Guard Corps a Iran. Watua ia e rātou ia Amerika ma Israelu i de anga iato a rātou ospa inga i no fuanga lo ia ia rātou suau u makesi. I Amerika whato atasi rea sol wha mawai ngā resa a vea ma whaururunga o le au unanga te te e atu i whainga whaatupu whaalawe po le counter-terrorism de Rio Joe Kent a oia tā ua o le a whaiane Iran se oso whainga tele i a Amerika tai pei o le iwa se fulutasi po le 9/11 ma le Pearl Harbor. I Pertania lo siringi e nisi o le au whaitu la whono le atunu upe talawhea ngai o na whaawo pere whainga malanga tupu sa lesa i Amerika au lo iaisi na tūlanga le i de vao Trump ma Pertania i le mata upu le i de tawa i Iran. Whaidua de CNN e ui e re o whaamaunia pe tau nuu lea whainga malanga a sa ta ua le malanga lea anga i ane sa lesa i Amerika i le maasina fōu e whaamanatuai ma le nua sa lau lima suru tausanga o le tuto tasi o Amerika. Sa no stasio sui o le parlemene le vaenga whaupwhaila Labour a Pertania e le mana na o e whaamaina la lātou tupu mai te tau lava o na mana tunatu ma le tuto ai nei mata upu pe tala whengai ai manatu ia e saunga le mu lava pe ato e whaatua i te isi. O tūlanga le vao Trump ma kia Starmer le paremi o Pertania na mata mai lava ina ua musu Starmer e whaamatu wane no fuanga whaamiliteri alo nā tunuu e fesoso nia ia Amerika ina ua amata le tawa i Iran ne manatu Starmer e solutu la fono lea ngā yo i ngā Amerika. Tanu mai lava la le taimi lea na amata wha luma ai e Trump whaamata la ngā Starmer whai mai e ofu atu e fesoso ani ai le o lava ana ngā yo i ngā whatino. I Ecuador, o le taitai o se tasi o kengi la wiloa i Ecuador o whaailoa i le PPC wa puena nei i Mexico o Angel Esteban Aquila Morales e iloa fo ilo nei ngō Lobo Menor sa tau sa idia ona o so tanga i le fasiotia o le tangata sa tau wā mo le tofi presidente o le tunuu o Fernando Villavicencio i le lua whelua tolu wa mtalanga le stasio minsta o lea whainga malo John Rainberg. Wai me le BBC o le pueina o Lobo Menor o se whaale tonu tele rei sori ngā tū la whono e fuafuaina le rei ma o whaeroai fo i Rainberg o i eiroai leo ngā male le rei o so utanga i vao Colombia, Ecuador ma Mexico i le te atu i le tele o le mausoli tū la whono e fuafuaina e tangata. O ta ue le riputi le lata i le 50% o le cocaine ngā o sia i Colombia ma Peru e ave i nane uma i Ecuador. Ua whamania Parlemia Australia Anthony Albanese o lo manuia fita uma Australia na avinatu i se sae tūtotonu e ui sa la lata lava se tasi o haupenga lualu mamao na whananga i atu i le vaenga o lo iai. Whai maina nai news o whai tui o Dubai lena pa u iai le miso whanai nātu a o le no fuanga o le militeri o lo whamautu iai fita ma o lo manuia uma i lātou. O whailo le Parlemia o lo saunga le mu fita a iai sina vaenga o le no fuanga o lo iai o whaaleanga ina. Wa tiri whaitio i nai e le Parlemia ia os whainga ia Iran i ona lava tua o isa sa e tūtotonu. Ta ue Albanese wa mai ona ia tala noa le minister o puipuinga le mata upule nei ma wa mai tawina le aru solo os whainga Iran ia tunu utua oi i rea i tu o le laralangi. Tala mulimuli mai tonga Tadia le leia le malo tonga le whai o ngā yoinga e whaawhaingo fia i mataungo fia whainga malanga o tangata i New Zealand ai whailoa e le lātou whainga malo lātou te le una ia le visa free access po le whina wina ina ia awana i mana o mia ni visa e whai malanga ai o na whamaya lātou o lo tu o tu lava le mata upu lea i li mauelingi tone. Se saunuanga na whai e le Parlemia o tonga o Lord Whakawhanua i Nukualofa ina wataunu watu le whainga malanga Christopher Luxon na ia tā uai ia tūranga mai le i fiona ia telefoni mata upu lea tau whemalanga inga
Mai ia o le tele o ainga Pasifika e malanga ia o te roa le malanga na o ni fita faunga e malanga ona o isi wha moe pe o maliu lotu wha moe o ainga ma whaso ta inga rawa foi. Ana sa noa lot whakawhanua e na te whata waina suinga ma wha ma venga ua whaia e le pare mio New Zealand ma nana whainga malo ma i le whaitaria rawa foi la tau whainga wha vai mo whe malanga i ngā lātou te whaia. Le ale tūranga o le ai o le aia wha halolongia. Tala ia radio Samoa mo lau whafo mai le nei aso soifua. Tasilima i watolu amo. Radio Samoa. Avia maua sosa Omega ka Iana lowi moa Omega ka Sabale tau mo fie Omega ka Fili mai loile Omega ka Omega Cars, lua selau Kemetis Drive i Manukau. Pole telefoni o iwa lua fitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne Omega ka Umalole keisile Omega ka O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj O le porokala me o le Gagaifo Faiva malei a taua savea i lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi nātu ona o le fesosori mai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongafitia o le ngase o le fatu ma le ngase o le kanesa i whale mai e lua i Nandi Masuva i le atunu o fiti asiasiane i le upeka tawhailangi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Ia, o te whiwhia lava e toi whatalofa mo whalofa i a te oe. I le nei fo i vaenga o le aso tofi, ia o le whatawhiti o le tele o tiute ma whaiwaro Filipa. Sa whia ngai ma le atunu o ina ua ngā e maosoa e le la e le tai au. Ia, ai ala usu fo i mara seu sa mo i ona tiute mo na Faiva masani. Alo le soifo manuia, malo fo i le langi matafi, wha moe sa manuia lo tai au. Sa manuia fo i ngā ruenga ma tiute o lo whia ngai ma le atunu o i le so. O lea ua sfulma le lua minute, ua te ai nei le tu lai wha. Ta walunga atu ai fo i ma le awunranga, ale tō wha ia whonga mua po le telenga fo i a seo manu Francis Ioane. Ia e pei o nou tō mafuta ai i le auli, ma whafonga mua. Ia po o le telenga fo i haseu manu. Tel tonu fo i o le nā ua whaamlia ina le whaafonga tāpua i ma le sila mai moa le atunu. E tu sai ma se whaapoponga mai le sui o le Radio Samoa ia pia, e fionga e alilo mai ava. Moina vai, ia ma le la filo inga fo i, ma le tō wha i a whafonga mua. Ia, whatalofa i le anga le lei o le tua. A pia fo i o na whaatulou, whaata oto atu pa i o le atunu. O pa i o mamalu o le vāna nofo, ia me se fo i le tawhatolu. O mamalu wha le malo, pa i a fo i wha le anga nuu, ia e mai se fo i, ia mawalunga se vi inga o le tua, e si i ana au na pa ia. Le au whai ngā ruenga tutofi ma le pai sino le tala le lei, feo i o le langi, ia e mai se fo i au tau o le ainga sa le vi, i whata whai tau langa e fia, aftai u maua le manosi. Le ngata i le whaafonga ma le tapua i ngā le atunu. Ia, e mai se fo i le au o na lei tulou, vātu le whaafonga mai. Ia rai le i... O tai mau asi manosi fo i o na le fulu, ia ma le tulanga whaapena o le whaafao le leo. Awa lava si o mea e mawhai o na mamori ai, ia... Le fe au tau longo i mea o lo tutupu, ma mea e te tau o na whaamanino ma whaamalama. Ia, awa fo i... le whaafonga le atunu. Malosi le fio le mea, ma le mea. O foi o le atunu ule nei e maali o na tangata. A o i le teibi e maana malama le lei ai. O na fia fo i leo le atunu o mawhai mea fia.
ma whaia la tau whai unga tala whea ngai. Ia mahala ngā te tau, a wale manuia, e le ngā tau, tangata o le tunu, tangata o le tua oi, o mori mau, e manuia ai, ia to tonu a inga, o e ka le sia, e maise, le tu ma lo. Ia ma le tunu u atua. A ta lofa la, i le pa ia mawalunga, tanai te mamtina ma tutu o le tunu, tua a sinsina, ia, ele ngata i mauta malawa, ia e whapena fo i mauta ngase, o lo o whaata o tori ai, o le whalaefu ma le apusi o tō whanga, o ngase ese o le tino, ia, e le vai tau le nei, e o le tau mawhana lava, ia, mamawana i aso fo i le mawhana masuru ia i le la, ai e mawa o le furu, bawa fo i isi ngase, e sa wale tau ia mai, ia ona whaafita uli. Ai wha moe i le anga le lei o le tua. Ta walatu i ana au auna pa ia. Ia o lo tuli vai mangau tuli i le tua i lana whaanono ngā manu. Ia wase manu ia o Samoa ma ona tangata o na tiktai wha le atunu o na tiktai wha le malo ma ona tiktai fo i wha le tala le lei. Po whea lava le tafa. Ia o lo titifa ne ai le atunu. Po no pia i ai fo i mga lulu e ma whaatino ai a lātou fo i a tinai. Whaatalo whaatu le i atou a savea le lua i ali i pestata mani langi. Al Harrington tūmanu wao le vea. I le aso tofi le dei o le whaata fiti o ngā luenga sa whia ngai ma le atunu. Malo le ngā lulue. Malo fo i le tau atai. Malo fo i a le lava papale i o tō Faiva lofi. Lima, ia po tau Faiva ma nei a fo. E mana tua lei, o lo tapo ia o tātou Faiva. Au i nātu le tātou Polo Kalambe o le ngā Gagaifo o Faiva. I le nei fo i aso tofi. Ia, ona o le anga le mai. O le tātou company, o whale mai whaapitoa, i le malo fiti. E pei ona iai i le ai o Nandi, ia whapea fo i o Suva, le Pacific Specialist Healthcare Hospitals. Ia mana tua la, lea watango au iai ia le tātou malo. Whale mai whapitoa le nei o tau tonga. Patino lava i ngase o le fatu, ia whapena fo i ngase o le kanesa. Ngase nei e lua ua whaima fili o le tātou o tunu. E masani na ave i o tātou tangata. I intia, ia whapena fo i ia le atunu nei, a le mea tāua ai, o le whaftai le anga le lei o le tua, le amana ia o se tuua lalo, ai mai se fo i, o le whaatala ula tualela o sila le tātou malo, ai, e manuia ai o tātou tangata, i le lata mai o le whale mai o le Pacific Special Healthcare, ia, na le tasi ma le awhaitu la e te lele i fiti e tonga fiti lau mai. Lata mai, ia e maise fo o le whaatua ina o fo mai polo fesa ro iai e whaatino ina. E o le tūlanga o tonga fitinga, o ta o tonga le whatu. E ta o to lele ia ina. Ia, ma whaita o tonga open heart surgery or cardiac surgery. Ia whapena fo i ngase ele mata upolo oncology po o le cancer treatment of patients in Fiji. Ta ia o le tatou sa i ngā malo le nā. Ma o le tai au fo i lea. O le fionga le li palimia malana whai ngā malo fo. O le telo tau sanga sa whao ngā lava fo i isi whale mai e mamau. Ia o le nei vai tau, ia o lea ua toe. Sa le whao, ia maua whapena fo i o le whatutu na i muni au. Ai maise o le whato whala inga, because it makes sense to have our people referred to the Pacific Specialist Hospital whaapitoa o nei whare mai. Le lata mai, ai le ngata le nā. O tātou tangata whatutua ina, o le atu Pasifika, ua lawi loa i le whaatino ina. O nei toa ngā tau tonga whaapitoa o ngase whainga tā. Wato i le whamalo, Parvis Kumar,
tak fono ia ma li pule ia mo se foi le committee va foi le tasi tamali io le tunu mai le fale sanga ia ma le fale tui sa mau le fionga a toa mo fwa yu polu tai akui ia mo se foi le fionga le tamai tai lo i po ma lo Christine Finau lei ataua io ia le na atul fa malo mo fa tai malo on sai malo talo malo fa pale pale i le finaunga ai mai se foi o le tatu tu o lalo ina ia tafai le finangalo ile ngata le fionga le li pale mia o le fionga le minsta o le soifua malo lo ina ia mai se foi o le fa ululunga le CEO le fionga le tamaitai ia June Scanlon Louis ia male Special Task Force on the Ministry of Health a Samoa ia ai mai se foi le di minsta le fionga the honorable wow salum alo fipo katalo fatu aftai ila auto ngaruenga o lo fina wai matu wala wai le malo le ngata i le taungo fie mo le se feino tupe a le fa faingo fie i na o tulanga sisi le foi lalo le tatu PSH le nai lo i tu taumatau tu sa wa i o le tu tau ngavale o le o vava i mai Pacific Specialist Health Care in Nandi and Suva lo yai na ma fa lau lo tu foi mo le tatu upenga ta failangi e te nga iai e fai au fisiri patalo fa bitoa e le uso ya vao ala vao ia male to fine le tamaita ia anita o le vaenga le nai fa fonga mai the MS Rentals, the cleanest cars rental cars on the island alo le suifumun via anita ia malo to fo I au finga wenga a tau le dei o lo tau tuaina le atu nuu, pe a tau nuu ia malo, feta loloa I le Pasifika ma Samoa, ai musi lava tātou I Samoa. Tawa ia koe le inka vale, au le telefoni le na, fitu lua tolu tasi lua wha, fitu lua tolu tasi lua wha, whaftai tele I le ngā luenga, tā ua o lo whatino, mō tātou tangata. Whatalo whatu fo I le taxi stand le fionga ia leota yoi ia ma le fatua ma le pulenga o le taxi stand le na o lo ia le tofa ia telea ia po le sunga fo ia tu Sambau le mamalu o li imata maitai ave ta vale lo fa foina le fo I au nanga ta ua e le Taumesina Island Resort le taxi stand le nau te vava ia tu ia iolo ia kota malona fale o mana mamalu fo I o tamali I o Samoa o lo la tu fa ngai o ia fo I lea ngā ruenga ma le tautua le taxi stand I vaitele le Samoa laga I le manga wha I whātu ia le manu o lo o whaafunga mai ai ia le to telefo I o I lātou ia o lo whaalongolongo mai e le tautua le nei ale si ufongo Samoa, le radio Samoa, su lima I vatolu wa moia o kilani, ma le a taua sa vea. Mai le asunga fua se ia pa, ia le asa whareile le ngā Gagaifo Faiva o Samoa. Ia pa le tātou tāno awa e palu ma whaasua ai, le tātou lau I le tāno awa I le asa tonai. Malo whai o le Faiva. Watalo whātu, e le sunga tu sa mau, tali aoa whapefo I le te lenga nam lo ulu fofonga mua o le vai maunga haua I le vea ia po le tō whāfo I malef te lenga ia whale a whanga le ngātou le tātou ofisa le nā tangalo matua agents and consultants immigration lands and title o le ofisa whaapitoa le nā e whai ai tāru sanga ia ma vesoso ni atu ia te utau e fia malangatu I Samoa e whaia autou tala I le whaamsinonga, o autou mata upu mga se ngase whaaleanga nuu, ona o mea sina ale tau ainga. Male ainga poto ua whaoa I istangata, ona o tūla whono wha a vale a tele. Lea na wha ama I te mai,
le tausanga luas fulu. Ia, o ina te malanga iai. E fesoso na ifoai ia na mula unu. I lau whawhita uli male ngase o le tau. A inga ngase whaaleanga nuu. E si ima iai i le mauta ngase o mea sina Samoa. O le whaamsinonga whanua maswafa. Walau ifo le tau whaia whonga mua. I le fitu tasi, fitu tasi. Whatalo whatali oa. Male swalofio tu mua mapule. O loo iai ina le maketi a aliki, ia ai maise fo i o le to tele o whaife au e inu ai matau mawhai le ava ina, ava Samoa. E o isi whaife au ki whai a inga. E o tō whaife au le sangi fifi atu le amatanga vo le. Ai lua tolu ipu wha, lima ipu pe amarosi tele le paluina o le ava. Ina vai le ua wha u mai pe vo le. Le atau whaasanga mai e whetu usesi. Yeah, Reverend P. Langwai. Tasi fo i lea tamali i longa. I le talonga o le sisi i u a mea mamafa. Pine aulo le Pasifika, pine aulo i le meo le Oceania. E mali tele o isi tau vanga wha vao malo. A tino lama e sila. I le tino wala ua whaife au nei. Tele o ilo le leipo le ale e kale sia la ua tapua i ai i ama whai ila na la unga le sa. Si tama i tino lava o le tamali. O le sunga ya pastor. Langwai. P. Langwai. Ia au te loa atango pe tasi ale lima e lifi atoa i runga se umanu lisi lima e lifi ia u lisi lima e ato i whafu. Ole matua matau tio ia tangata ia matal no mal faifia e mai le faifia i te losa via ele ole malos male tutu au maso o lo mafau fa ia male tu ainga technique e te fa nga ina o awala is fa nga lo mafau fa e mafai ai ona fa nga lo malos o mea lava te whaalangolango iai o tama i vai e o iau tapu vai o maso iai tua o ngā vai o le tuli o lo mafau fau mea tilo i lalo leu ambea lea e te le ma mafa hatu ia e whaatolu le ma mafa leu ambea lea ia oe le e si ina ia o whaatulu ia whamina e mafu fau la ia le si whawhine la po o vole le ka ngoia mo ea fo koe ngā teknik la ia e whao ngā ia wai mantua e tele o tua ngā si deadlift ia ai le si ina e ta o le clean and jerk ia marisi tele o mausi i se i o se teipi ia o whata ia tula ia lea o le whainga o si ina ai whatalofa ia te oe si au lava pisinisi ma si au company si au atina e o lo whaatino ia e mawhai o na fesoso ni ai i le tō tele o tātou tangata i le ngā tele na o lauli ia lea o lo whaafonga mai nei mana tua o whao ngā le tō tele o le teimi lava o le alua tua i le tātou whaasalaunga i lunga nei i le Radio Samoa tasilima i vatolu a moi au ki lani New Zealand o le nā fo i e pick up ma whaafonga mai ai i le teimi lava le nei o tātou tangata i Samoa tangata lau tele o le au whaipi sinisi o company SS le nā fo i whaalongolongo mai ai ia ele ngatele MS Rental ia male lātou telefoni le nā fitu lua tolu tasi lua wha ia whapena fo i le Samoana Rentals te mai tai o lili ia whapea fo i le nātou au whainga wenga ia male Pacific Easy Money Transfer e le ngatele na la fo i whaalongolongo mai i le tua fine a Ramona whamuina whong ia male li i Rocky tangata nei hanga le li tele i fupe a mātou wheilua i Samoa ia male lātou fo i tautua Delaney's car rental i nā i vaiusu mawainganga a talo whātu malo atu lātou le o te wawa i atu iai
Ia, o la ua maua le mai a tātou whaasilanga ma whaasalunga I lunga o le tātou apia fōringa Facebook page, ia whapia fo I le tātou YouTube channel. Le me tā uala. Anga I lunga, press the like button, share our program. Ioe, tufa le tātou por kalame I le tōtele, I mai tangolo subscribe. Ko se te bia la te pisi ai. E te vai o lai ai ia notifications fōlele. Lai whai mai le a tau sa vea. Uso, na e fold tāpor kalamel na ai. Tanga ia ne ia e mata ma mai mo ai, ma mo i fōle ata. O lai tango la ia le tufal tātou por kalame. And then subscribe. Leave me a comment. I love reading your comments. Afa tonu le tu la e wha I le a uli le nei. O le tā ua fo I o le nei aso, ia ai mai se o le waga ai antu I le tūlanga ua tātou tūlanga tai I le wha moe moe I le aso a tai au, ma o le a whawhonga I nai ia I unga o le wha msinonga o le to ono fo I lea ai au fi ai ma le fionga le li pāre mia, ia o se tasi fo I sa a vea ma leo leo sinia su'e ia po o se leo asiasi inspector le to fai le li o le tu le vea li o fata umalama ia ai le ngata fo I le nao stasi fo I sa vea ma faipule ma min sta lango o le pae inga lona sfulu ma le fitu le fionga ia fipule ai ia ai le ngata leo le tua fine ia Lisa Marie ia fa pea fo I Lacey tamaita ia Marie Schmidt ia male le tolua male fa le tua le uso ia Samuel ia ma Samuel ia tātou nlofo male nganga fa tutua I le tua o le amusuia e le nganga pa ia le tamaita I fa masino e mawhai ai o na whai e se whai unga ia e o mai ai le amio tonu ia matu usa o loto I nai fo I malea mataupu mana tuala o le mataupu lea ele o whaata tau I le tangata na oti e tu au. Ai whaata tau le matau pule nei. Ini whau whaunga o ni mōlianga na whaia whaasanga ini tangata. Ai le I whapea le wala o se suenga ma se whamsinonga whapitoa e winga I le maliu o tu au. It wasn't about 2 hours hit and run. It is about the ia tātou murianga, whaseseo murimau. O fuanga whalelu mawhau whaunga in ia fabrication of the witnesses and also the charges and the testimonies. Ia ele tusamale tula whono. Ole Lesi vaenga tā ua tele I leo te wawa ia today I ai. Ma o se tūlanga peo na o tala noa tu wai I le lava I aso. Whapea fo I aso umare vai aso le nei talu no toi te liu mai Samoa. O le Treaty of Friendship. Po o le Samoa's Treaty of Friendship with New Zealand. Tele I o mea tā ua le la o lo o iai to tonu o le aso a tai au. O te au mai ai. Le mata upu whapitoane nei. Ia ma se kopi fo I wa umano tātou talano ino ia mataupu. E mawhai ai o na avea New Zealand o se sui ma whafonga tau momori o Samoa ini whono tanga te tele whaavao malo e whaia isi atunu o lalang. Ia. Ai, o le mānei o le toi tilo ma toi saini idi ia I le Treaty of Friendship. Po o iai se vaenga. O tā ua mai ai, e te tau ai o na tātou whiutanga I le vāla leo ma tā upu wha immigration, international travel, free visas. O po le ale wha tā tianga o lo ta oto mai I le mālianga na whaia le nawa I tau. Ai o te tau o na toi hasia ma toi tangtanga I le lei I ai. Ma momoli ai peo tātou mana onga I le pandemia. Wa o lea ua soso ni mai le malo
I le tātou whinaunga o le malo I le isi malo. A le telo isi mata upu ina ia na lote nei. O mata upu na whai lava e tangata Samoa o lo ono nofo maalaala I New Zealand nei. Ia malo lātou lava fo isa I linga malo I le lātou whinaunga lea ua maua mai ai le si whaamnianga. E pei ona iai le tātou sit seni le nā. O e na soifua I le aso mōmua Januari iafe I vasalau luas fulmalwha. Ia mai lātou na soifua mai le aso mōmua Januari iafe I vasalau fas fulmaleiva. Tātou ai lea manu ulu. O lea ua manuia mai o tātou. A inga mō tātou. Matua matutua. Ia le me tā ua le nā. Ia wasa wawa I atu. Ina ua mai ofo I ona whaia ia tūlanga masani e tau na uia. O mana whaile tus whalau, taunu mai mura usi tseni, a nga I atu e whaile le stala o oe lea ua taunu mai I New Zealand nei. Mai, ua tā ofi lau pensiona I Samoa. Ia, nā lewe, tā ofi atu lava le tātou vaenga o le asa, longo sa o lava. Ia le ofisa o le nupi wha I Samoa, sau ai maletali. E alu sa o ala tautusi le work and income support. Ma ta watu ia ua wha maunia o le nā ua watu le toi ina pa ole ola matua. Wa leo toi tala ina sana pensiona. Bo tangata matutua I Samoa nei. Mela le nai ta ua I tele. Ua ona sifun ma le wha. Le matua o le tātou treaty ma le tātou whenginga lea. Ai te tau o le toi a sia se I tātou vava ai. I mata upu tau I le immigration. Mata upu o whe malanga inga. O le ale tā ua. O le mata upu lea mō le malo New Zealand ma tangata New Zealand. A o le a sona o ngā mō I tātou o tangata Samoa ma tangata o le Pasifika. A waila o tiltilo atu. Wa a vea. Le whao ngā ina o le Treaty of Friendship pa Samoa ma manenei tunu o New Zealand. Ta wawai atu le article a le Palestine pa o le panemia fo I Tonga. Lātou te lango ina, whanongo le mea lango e Tonga. Lango e Tonga le pa o le tau e whai ai le visa. Po le pepa whaatanga te malanga mai nei. Pa wale. They support lowering the cost of the application for a visa. Ai lātou te le lango ina, le whinaunga le o lo whaia nei. Wa whao ngā le Treaty of Samoa, le vāo Samoa ma New Zealand. E sai step makami mai tonu matonga lātou. Wa ele ai lava. Ma seisi o atunu unei o le Pasifika. E whaia se tātou whengainga ma New Zealand. Se I vanga nai, le atu motu o ni we ma le atu kuki. Yeah. Se I vanga nai, le atu na lo manino lele, I le lātou whengainga na o sia. A le rau tula I mai foi. A waile ngata ina tātou tala noi ma tā upu e a fia I Samoa ma le Pasifika. A le whalau tātou tala noi ma tā upu o le immigration. Whapea fo I le tus fo lau. Mō tangata atu kuki ala ko the Cook Islands, Rarotonga. Ioi, wao le e malanga mai I le tus whalau a New Zealand. Ia, whao ngā fo I male tupe New Zealand. O le whaara vela. O lo o mana o I lātou e tūto tas. Ia e lātou te le I longo ina New Zealand o lātou mana ongolo I ai nei. A o le ua o whai le whenga inga masaina. Apena fo ia Vanuatu ma Solomona. Au tātou. Ia tātou te tau vava ai ma tau ma whai whai mea va ai ma whaatali tali a o le ale tau nu unga o nei mea. So there you go. The negotiations between Tonga and New Zealand in terms of the free emergency visa. It's not about giving them a free visa, but
It's about giving them a fair chance to lower the cost of the application for a visa. Ili tete na paore mea, hapan mori o whaisi tangu tā tele. E mātou tele a oi atu le mea nai whina oi Samoa na Samoa rawa la tau ia. E whaila na whianga ma New Zealand. Ia pēl tala le nā e tā ua tele mole whaafonga. Iai, ai o nisi nei o mata upu e tau na tanga iei le whionga le li pandemia. Whapea fo i le li i te ta i o le malo New Zealand. A wā mata upu nei o lo tea i to tonu o le fono fau tua a Samoa le whatua mai o nei na le stala lo na tala whaavai po lana tula fono au tu po le Constitution. Talu mai le te lo tau sanga o mawai. E whai ai le upu o le toi ina tula i mai e te fono le nā taimi. Ai, e le ai masona whaavai ma se taiala tusia. Lala fo lala na tātou te whiua Yesu e matau mawhai e liu. Ina ia mawhai ona le stala alo. Ia matalia ina whale tula fono le maftanga le nei. E le maua se reko. E whai ai le mawhau le to ina ia tula i mai lona vai tau. O le mea le whapea, o le mea le whapei. Ia e watua i le whamalofo i ate utau ta mamu tira matua sa mua mai le fono. Tasi la ne mata upuna tala no mai ai le fionga le li pandemia. I le mātou fono le pōle nao le sa o le i tu wa antu i le asonga fua. Mata upu ia. Mata upu tau le immigration. To e tanga i masilsila le pandemia o New Zealand lo ia i temile nei i tu la fono o whemalanga inga le vā o New Zealand ma Samoa. Lua, o le vāenga o onga. E tauna to e tanga i masilsila i a New Zealand ma Samoa. Ma o lātou te ita i o le matanga ruenga lea. E mawhai, ona wa ai ma tepa tau lai i le mea tau o le curriculum. La le winga le nāmea. O le wha ngā solonga. O mata upu e te tau o nā o ina i lea kuata, ma lea kuata o le tausanga. A wā, sa iei le su e ngā New Zealand sa su e malangu ta sia o mai le tōtele. Pea e au lia loa ia le vasenga le nao le form 2 o le la su e profile o ngai te alu iai. Ai sau, ia, e te alu i whea. Le lau te talo atu ia le fionga le li pandemia. Wha mātangatanga ma alo whangia e New Zealand. Maua mai nai nisi skolsipi e whao popo. I alo matama whanaua. O teine matama o le atunu u malelatou sa iringa malo. Ia mao mene e tau. Ale o le minstawa onga. Ia whapena foi ia le whaululunga. O mata upu tau wifafo po o whao malo. Le Foreign Affairs. Ia whapena foi la tau lo ngā lue hai i nā. Ele ngate le immigration, education and scholarships. Ia whapea foi. Male tu langa. O le soifua malolo ina le leia o tātou tangata. Ina ia toi wha le leia. A tātou whare ba i maota ngase o lo iai nei. Ele ngate me totua ia whapea nā foi. Pe a e tā milo. I whare ma i o i tū malo. I salafa i. Ia whapea nā foi i tū mua. O lea o iai le whamue moe. O la iei fo inisi fo mai e mwhai ona a mai e koleni atu. E New Zealand pe ave fo o wale a onga lawa iei nei le Oceania Medical School of Samoa lea ua vei ia le sunga ia satu paitea viali. Ia po le toa wha fo ia siata satu paitea viali. Ma pule o lea fo i university. Tō tele tangata o lo o mai ile to mai maleanga vaa fo mai o lea fo i tamali i malea lo o le tātou atunu. Ia e tā ua mo le sila fia e le atunu. Hospitals and health care
Ia leo tātou vava ia tafale whingalo le malo, tātou wō. Ia e mawhai ona tātou tufa le tamau ainga. Mō whane mai o le Pasifika e whaapitoa, specializing and professionally treating cancer patients and also, those who have heart problems. Ngase le fatu. Ia ngase ole kanesa. Ta ua tele. O te whaarongolongo atu, a wāru ta upule nehi, tau tarano te whai maa watu ai, ele se tu o lalo ele taimi. Po November le tau sanga se ma watu nei, taimi na matua luluti ai ma matua matautia. Le tele o le aisa e, tau no mai tono lau whanua me ele o Samoa. Toi titi lava le aise vai aso, ele maua mai ai, ni tūpulanga talavau, manisi, o tangata ua mātutua o le ua toe whairu whapetari o toe re-offend. Le wa nganga kala mai kua, koe mai koe whaila koe mionga. Ia, e rifi tau, e leanga so solo atu ai i le whanau la iti. Le au whakau ie, ma le au whakau purulole, ma le au puruka ele, ma mea whapena. Talo whai tupulanga la lo vau o le tunu. Le o to sfulma 5 minute, tale i tu lai 5, tātou wō, le tātou malolonga se i wasa i foe, i le tautua mo oe, i le nei a stofi o le whaatawhiti, o le Gagaifo Faiva i lunga o le Radio Samoa, se 5 i watolu a mo iau kilani, ma le FM, tasi o ono, tesi ma le tasi, i a fio matu. Love for my
In this update, the government's attempting to set expectations on any reprieve from petrol price hikes as the US-Israeli war on Iran continues to pressure global oil supplies. Israel has now attacked the world's largest natural gas field in Iran, sending Brent crude oil prices up to $110 a barrel. The government says they'll now give twice weekly updates on stocks, and ministerial oversight groups meeting frequently. Finance Minister Nicola Willis says prices are likely to keep rising at the pump. She says the government's focusing on targeted, timely support for the families most impacted. We have to be careful not to raise an expectation that we will be able to blunt all of the pain. AA Fuel spokesperson Terry Collins says only a few petrol stations are still selling 91 for under $3. Around about $2.95, something like that. I think by this time next week you'll struggle to find any station selling below the $3 mark. And Economic Growth Minister Nicola Willis is remaining positive after GDP rose just 0.2% in the December quarter. It's well below many forecasts. She says the economy's growing and should keep growing despite the war in Iran. Across a range of even very worst case scenarios, we expect the economy will keep growing over the coming year. The question is how much slower than it might have been. Cook Islands Prime Minister Mark Brown is in New Zealand, but our Prime Minister says he's not planning to meet with him. It's Brown's first visit since his government signed a controversial partnership with China without consulting New Zealand as required through our free association agreement. Our government paused funding for the Cooks, saying trust needed to be restored. Chris Luxon says he's hopeful for a resolution. We've still got ongoing conversation with our officials. I'm confident we'll get to a good place in the end. We've made some good progress recently, but I'm going to let our officials continue that progress. That's news. In sport, a bumpy road for Auckland FC vice-captain Jake Brimmer ahead of Saturday's milestone A-League home clash with MacArthur, where he'll play his 200th professional game. Despite instant success since relocating from Australia in 2024, Brimmer admits there have been some tough times. It's been very challenging, if I've been completely honest. I've travelled without my two daughters that live in Melbourne. Obviously, my wife's now pregnant as well, which she's due in 2 weeks. And my dad's diagnosed with MND, so it's been quite challenging. But, you know, I'm around good people and a good club, so that helps every day. Pace bowler Lockie Ferguson believes cricket in New Zealand will be disadvantaged if the proposed NZ20 League isn't adopted. That is sport. I'm Raylene Ramsey. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Ia, toi whatalofa ia te oi lei tū la muri o le tātou por Columbia o le Gagaifo Faiva o Samoa I le nei fo ia sutofi o le whatawhiti o le tele o ngā luenga. Tau walunga I le aso a tai au. Watu le whamalo ia I lātou o le nā o sauni atu fo I koloki le card. Ia ma sign out. Ia ma tāpena lo fo I alu. Ia tango fo I tusi se le taimi. Ia alu le aso. Punga ku le lifi I alu ngai o le ka amiro I fo le lifi le si piko sa. Ia la maka I le supervisor. Le ai ma se mea o whaia. Ia le si o le walu ku ulmura king pusa fo le se pito se tulimanu. Ai lafi le I ngā ai moe. Fatu a moa le supervisor. Ono o le tanu. O le ka nguru le ka nguru ma I. O le popoto I o tātou tangata e whaitonga fiti ma ngālu. A sau. O le makua ke lea o le anga sala le kusi lalo. O I ku langa whai ngālu e ngā. Ia. Ai le iloa. Ia la fo sa vali ia metro tino fo le company I o le ta vali. Va feno o yo. Ia na elwa tua ma le overlola vo le la fa ko ia span o me fa ngalwenga la to wola ma ave me le fale a me fa ngalwenga la usifi po. O to va fogo le beto ti o le taua le ngapa ni I sa tu tolu. Amerika au fatasi mai sala elua e matuata pomu ia le malo Iran. Lea la, wo tofa fonga le iai. Wa poloka ato le mena e ta o le Hormuz Strait. Tusa o le vai va alena. O ina uma e sawa eleia se si me u i va ana. E ui mai na le Hormuz Strait. Sa wai va o loa, sa wai ma va a kalasini, o va o le swau, o va o le pensini, e sa uma ina.
Lea la ua poloka nei Iran. Wa le loa nei po le ale mea le awhai. Ai sila i le te pomu ina Iran. O mea o vaa la o loa nafi. Ia, o vaa na. O la au mai ia meo pusa moa. Fo ile le e watu i Samoa. Ma watu i le Pasifika. Tai o nei, ta utou sila e pe tasi pe lua sene. E pa u maulalo i fuai, ia le tau o le suau, uma le tau o le pensini, i so se fale pensini lava. Any petrol station, ia no tova aile iai, e matua leina ai ta vale ina. O le tau o le iwatas unleaded 91, lele wa tolu ta las fulu lima sene. Ai el watu isi pam pensini, fai mai, I'm sorry, we don't have unleaded 91. Diesel is short. Leise diesel. A o isi vaenga. Ua lua ta lai va valu. Lua ta lai va iwa. I le lita le diesel. O lona winga. O lea tātou te vava ai. I lea a fianga o taua ia o lo ngā pā. I sa sae tū tu tonu. Ale mea o te whai atu ai. Nana sa matali e ne ma seu manu. E winga ia mionga tu. Ino leo Donald Trump. Ole i lo utal tununga i ai. Tulo wa walanga lai whaafunga mai le tele o Samoa la tu te langulango ina i a Donald Trump. Le mea le whail to ina lea selfish, arrogant, and stupid. I la ua tala sa o le tala na i ai. I leo kea Donald Trump i le soi fua o tangata Amerika. I must say, the men and women in uniform, the Navy, the Army, and also the Air Force. Yeah, le lau tau se sila nei ai. Saule li poti an nei le tai au, fia afe ma afe tangata malili. Ai saule propaganda news o le Fox, nea matua apo e Donald Trump. Sa wana o le ono, a o lele na au mai e le CNN. Fai mai, e silia atu i le lua se lau, and that number will climb. Fita ua marili umanisi e to tele ua manu nua e iale tale tonunga e le feola. Tu lau talo fai. I fita o le malo tele langa ye a inga mo uso. O wha nau o uso ma tau songa. Te lofo e whapena o male to tele o to. A le whafonga mai la o Samoa o lo lato. O tu sisi lato le na. Le na tonu al mena e ta o le Hormuz Strait. Ioi. E matua te lelo na afianga e le ngata i le vapi api fo i lea o le anga i atua i o vaa o loa ma vaa fo i lea lo vatua i le suau o le mele na lao o nei i ai e matua whaingata ma e to tele fo i lato o le ama ma wai lo lato soifua i lea ngā ruenga i le 11 nei ana wheatu lau tala e winga i le Treaty of Friendship i le vao Samoa ma New Zealand. A lea no whai atu ai fo i lea. Lea fo i vao le whangatia i le vao le atu kuki. Ma le malo nei o New Zealand. Ona o le lato whainga e ta o le Freedom of Association. Ia bilateral agreements. E mwhai ona sosa i atu New Zealand i oi i le atu kuki i a po Rarotonga. Ia ai whai lava le sa o le tonga ia. O le atukuki. Lea la o sao no mai ia le fai, le pulenu o i le palemia. Le sunga ia Mr. Brown, Prime Minister Brown, fa mai. E asi mai tae au i New Zealand e. Ai le ai masono mana o e fia wa ai a Prime Minister Luxon. O e vai le ula. Ai sea, leanga o lea ua o ne. Ia le atukuki ma le palemia. O le atukuki, saini le lato whea ngainga, whai tau miliona ma miliona ma le atu nu o saina. Ai le ngoa New Zealand. Awa fo i wa lewa na man nao, e le atukuki, e sui le lato tusfolau. They want their own passport. They want their own authority to use their own currency. Awa fo i leise lato tupe. E leise lato tusfolau. E whea ai le tusfolau New Zealand. Toi whao ngā, the New Zealand currency, i to tonu o le atukuki. So now,
Rarotonga or the Cook Islands wants freedom of association from New Zealand and become independence. Te wawa ai ai le ambi o le whainei. No, o le mea la leo o tau sila whia nei. O le ai o se vaenga o le malo Amerika e a ngai mai. Na e a ngai ai tuila. E a ngai mai ai le atu Pasifika. The absence of the United States in the territories of the Pacific has made it an advantage for China to come into play. Wau tau sisi la tu la tanga taula. Le sunga na o le pale mia fauna na o Rarotonga leo fa ya John Luxon o ya Christopher Luxon. Wa kere fi va ya oi no. Nanga le mo so ngwa makai ki. Mai le foi mo sa wa pata ta ngo fine fa file. Fa faingo fie upu ia le pisa nei la wori ia. Pale mio le tukuki ma le pale mio New Zealand. For my Christopher Luxon, Brown, vai. Na wa ele sustai ma ele fa lo longia le tato fe nga sa fai. So se mea e fai ele tukuki. Ma le malo le tukuki. Fesili mai a New Zealand. O mātou le uso matua o lena va ai o tau. So se mea, fe whaatau a inga. Fe ngai inga whaavao malo. Le ta mau a inga. O le feo inga le i le vao, le tukuki ia ma New Zealand. Ai fe mai le teimi na pale mia i loa walele i le vatu o na whai ia fili-filinga fo ia lea atu motu. Fe mai ia le tala Brown, vai. I leo koe sao mea ngā ki milingi. Dei pe ia leifa ia, pe ia volo le tala tu lepa le, o ia la uli lefa tu lepa. A whau tu e tu lepa la uli. Vai oi. Muli whinga whawai. Whinga whawai nā lena mātou whia mai le telo tau sanga o mawai. E whamai tala la uli. Vai oi. Pea whaafole le, pea whaafengo whia mai. Le isau whi au le mea renga. I koe sao, i koe iau ngā mea ua mafu, ua whale tonu ua. O ia, awa atu a o tō le toi tū mālo, ai la sanga whaia i whea nā whainga whawai. Whapena u mā le mea le pisa ila wari ia. Luxon and Mr. Brown, the Prime Minister of New Zealand and the Prime Minister of Rarotonga. Ia, le mea lana leo whamai nei. Whamai le tala Mr. Brown. Wai ui. O lewa no whai atu ia te oi. Tu mai sa le tonga ya matou tau le matou tuto tasi ma matou feo ya matou le matou tus folau e alu e lunga passport of independent Cook Island. Yo. Malesi foi melano foi tatia mai le matou tupe. Fia fai vo se matou tupe le onos fulta la pe le onos fulta la vo le Samoa. Fia lo lombi vo se matou wa currency e ta ua. O le tupe ala lotonga. Mea na o le taua. O le si fo i mai tau atu i le tamalo Donald Trump. I le Palestine. Ei, whaafonga mai tu lau lava le tō tele o Samoa la tō tele lango ya Donald Trump. Lau tō silsila iai. O la ua mata na tala lau tasi le peace board fo lele. E lua piliona e te alua i tonu i. O lau le stala le nā e te alua i tonu. A o le wha moe ngā ato o le mea le nā. Ina ia pūlea e tangata ia. Ma whaia seisi New World Order. I le lalolangi atoa. Mo le whate te ingala. Donald Trump, mālo Amerika, a ngā i atu. I mālo Afrika. Yo. O i Lucia, le vaenga e pei o le iai, i o le li i o Putin, a ngā i atu i Europa. Yo. A o Israelu, a ngā i sa sa e tu tonu. Tolu a, i a pule o le mele o le aiei nei. Le wa alu le finaunga a Donald Trump e mana o e a vea i Iceland, o Greenland,
e a vea ma vaenga o le malo telo Amerika. Whao mai wha malosi ma Alaska, o ma Canada, e a vea ma stetelona 5 tasi o le malo telo Amerika. Ia lea uarua, o lea le tala la ua whai. Tua le manana o ia tai o tunu ia. O le lola Donald Trump o lan me la whai. O so loa tau ai maaro, ni mai maaro me la whai. Nā te le, se eite elisi atunu o ai no foi ma la pata elisi atunu. Fa mai, Colombia is next. Cuba, ka penga le mai o ka au pa ele po muia o ko. O to vavai ia mio. O le mele o tupu i mio tangata ua mātutua. O le o toi le lei o la tō mā fau fo i lea. E ta i ai. Ia le atunu. O nā afia o mātua i lea ma mā fau ngā. O isi tangata. Ai tātou nofo ma whaata tali pēr. A wā le mele o tūra i mai nei. Wala matia ai ma le soifua o tangata Amerika o lātou ampasa o lātou ofisa fo i leo konsula i atu nuu ese o Europa o i le atu Asia se i o ane i malo o le Emirati. The Emirates, Dubai, o le mea waru whaasolo atoa le whaingale ale ta malo ma le te tai o Iran e ui na ufasiotia ai tola kumeni fai mai le sui Palestine la i le te milenei fai mai Donald Trump, you know, you're fighting the wrong war and Iran is not going to give up. We are not coming to the table to make a deal with you. How many times you want the ceasefire? But who attacked first? It is you. Ia wafu I kau le makala le mainga ngua kamasaonga. Ai pe o la ko whainganga le ua whawhewhi mai Donald Trump. Ia ikalo ma Donald Trump. Tō wawaila le kango Donald Trump anafi. E tumu atu ia lau whai. Lau whai news ma tangata le press conference. E whai atu Donald Trump. How can you handle this? With so many soldiers, men and women of the United States and the armed forces are now being killed and injured. For me, it's just a minor thing. You wouldn't hurt us in the long run. If I do all of tangata me, if I can't go in, I've seen it to the CNN, the CNN, or the reporter for me, for Donald Trump. Ala le mele for me te le mana o mia ia le NATO. For me, what the hell of a question is that? Don't ask me that stupid question. If you lo au ma fo fo nei la I le mele tupu nei ala ulima masu le media o. Leo fa tu nei ia isi tustala. Ia fa pena foi le fionga ia lino mai ava maina. I le fionga le palembia. Ele tafa elo finangalo. Le tafa lava lo finangalo e toe whatanga mai tono o le li o ia I fo I le Samoan Observer ai ata le pare mia fai mai talo fai I le ufionga li lo mai ava na lava le mea wa e lea I lava e te sau e momoli mai ia le fina unga ale Observer yo alofa se uto fina o li lo mai ava le nā taimi ai lai lo le al Samoan Observer ne me te tau na fai langa o tātou o Samoa e whai le tātou tū maleanga I whanua e mo I ole malo wha temo kalasi a tātou le loa la le vale na wa o le te tai o le malo o le pale mia o le teimi le nasa o te whanoi o le teimi le nei ne whaali mai lava le mafau fau ma le mi ngau e oi na ua ese tangata o lo lātou pū lea le company ma ua polo e sea le newspaper sa le leila na tautua. Tangata ese nei, le marmalama le tātou culture. Le marmalama le tātou tū maleanga I whanua. A whai ua I lose me se, na lau te lo lea leo mai ai. Le iasa me leanga I whape mai ai, ia mali e ia lau fiong. Pe tusi ane I lunga, wha mata te tele, I lunga o se lau pepa o le Samoan Observer. Samoan Observer has apologized to the Prime Minister of Samoa. That's it. Finished. The end of the story.
Au le o a lea, e wha au pēr. O na sisi lava, le pito la au le tangata la tau ma whapena i o na le mau. Ia me la nai tupu. Tu tusa le la mea tano Trump le whai i le media la langi le otu. E whai atu le story lesi, le afo le vesidia lesi tamai ta ile na mai seisi whala pupatonga o tala fo le tau longolongo. Ai whai mai tala le tala Donald Trump mai shut up. No, I'm not going to answer your stupid question. Wa vai lai tala mai tapuni. O te le talia ia se vesili fa vale valea fa pena. Ia to mi lo mai Donald Trump fai le fala putonga o le CNN news. No, enough from you. You know, CNN is the most corrupted news outlet ever. You know, look at your ratings. It has gone down and down. Lava fela. Ono to mai e fai ile pale mi o Samoa. Ile mea la to ta mai ai. Ile za observer male Palestine o le malo telo America mana upu e faile. I tangata o lau faili poti male au tu stala male au fasala lau. Donald has done worse and is saying the worst to these reporters, journalists and broadcasters and media outlets. Tala la uli. Rare me tau te o mai fuma mata upu la tau yanana. Ai whai mai le tala le stofine ya dino mai ama. Ia whatu e fo ilanga nau e sao noa o e te alofa tele le media. Ma o se vaenga lea o le process fo lea whatu langai le Democratic Society ma pulenga wha demokrasi. Ia ai whai mai fo ile tali mai fo ile sunga lauri. Ioi. Ya, la me tu te leo iai o. Au sesi foi, au sesi la o tau, o la iai. Io e fautua iai. La lau te lor me fai. Lau te lor leil tātou tū maleanga i whanua me te tau. O na ui mai iai, ea. Pei foi lau le mele, tu lai mai nei le vau whasa le anga numero lua. Ma le fionga le li pāle mia. O le tau wha nanoi mai, ia le min lea fo i le whaipule Yava Aelua, Centenary Samoa. Ai whai atu le talale, ale pālemia. O leo te whātali atu, e le o I e fofo ai le mata upu lea. Io, e le o I e fofo ai le mata upu lea. O le whātali atu, I le o mai o le tumalo. Ale alfa mbela tupu, e iai tangata o le tumalo. O le la tau te tawhalea ia le mata upu I tuam whai mai ele fasifo le tumalo, ele sa vani le tumalo o ile paramia. Ai na amata mele mele. Ele I whai atu fo ile paramia. A mea, iau e tapuni le tau, ma o le ale toi otu stupe. O tau lava, tato oi me sao. O tau lava, lo tau mana na o ta hofi e whaali ai lo tau te te ma lo tau whaali li I le paramia. Ono tau wola ia wo tau le afe le bauta le paramia e whai ai le soa ina o le pule. Aia, tau wafe pe te sai tutu ai le afi. Ma la lafo ai upu e sili o na mātanga. Ai tau e iai. Tui la epa, limongi, whapena foi, fono toi mautou uma ia o ena iai le aso lea. O le awha mawina pea le nāwhono tanga I loto ma nganga o tangata. Io, a le wha mai nei, o le aleanga o le tala. O le aleanga o le tala tofila, o le wha I ale tala la toia tofila. O le wha I le tala tofila. Who is he talking about? He's talking about the Prime Minister. Na whai mai oile nei ta mai titi. Ei so na paupo so na tūlanga I le atunu. Aia. Nena alai. Tusa le lei mea nei wa tūlai mai o le malo tele ma mea ia tātou te vevesi e nei. Fo I mai la ia leo la ufam talanga.
I le mata upu lea o lo finau i nei le minsta. O le polo keti. Ai mai se o tina ma tai ma tamai tai ma anga feso tai. Le sunga lufi mo e fa wo. Julius a kui ta fafuna. Sau no le tofi ma le faipule o samatau ma fala tai tulou i tu malomo la tu taulangi. Sau no fa pea na faila na tusi. Na faila na tusi. Ai lua tusi na le watu maia. O lana tusi e fai loa tuai le panel le totolu. O ia te tau ona avea ma te teifono tusa o le tusi na watu demanding o le mana onga faa malosi e te tau ele ai seisi choice po seisi filifilinga i tua atu seisi tangata pe o le tusi ali mongi lenga waku e le stato fatal noanga faya na ona o faya tu o le nawa ta oto atu o a una filifili mai e lo i tu malo mai o a foi tauna a vema o le o atu e demand o to fa fonga ye a sa no lo ma tolonga tau po le sunga e lupe matasila la tala fia fa mal ma lama atu le tusi lo na lua na o watu ma o le tusi le na le matou vaenga fa o faile na matou seili umai matou te i le tofia ina o nisi lava tangata ese atu nai lo o matou ia na tofia mai o faipule o le mauta ma e tau foi o na failo atu ai ia te utau ele te tau na faia se tatou fatal noanga dango leo o matou a vea le mata upule famsinonga e unconstitutional falonga le upule unconstitutional e whaata tau le nā i le suinga o se vaenga o le tula fono tu mau ma se tula fono whaavae o le tula fono maua lunga o le whaavae o Samoa. Samoa's constitutional. O mea ia, o whainga whaavae a le mālo i le matanga aluenga patino iai le poloketi. This is departmental policy. It does with the department, not with the constitution of the government and of Samoa. Nea la wata uma i le mae a tele o tangata nei ma le wha sausili ma le wha maurunga. The collective consensus of writing a letter and everybody has signed on that letter telling these people of the panel, nah, you don't need to interview us because we have already taken the matter to the court. And this is a threat. O le mea le o le tau whawhewhi. Ioi. Ma whapea ila i le panel. O ia le whaina ia la. Ai wawa le whaina le panel. Ia wale le stato whatal nong. Ia e o. Ioi. O e toi wala au atu. Tua vai tele yo au tau polo kiki me ena whai. Lea la no whano whatali tali mai ia tu le epa malawuri ia na whai le tusi la tau ane i le 3 amigos ia. Li mongi ma fonto e walo. O le teitai ma le sui teitai ma le whai lau tusi. O le tawhatolu wa i o malusi anga o le vaenga lea. La e whatali tali mai. Po o le a se tala mai. Pe ua whewhewe le panel. Ina ua le wha wina le interview. Ma o le tusi na au mai ele o se tusi taru sanga o le tusi e au mai ele mana onga wha malosi. Tofi au. O a ua le whaipule na au sao mai le parlemene ona. O le mana onga ma le tofi ngā lo utu malo. Ala tala lauli. Tutusa le tala lauli na whai ate oto. Ma la utala na whai mua atu ai le itali le fionga le li parmia. Nal tala. O auto, awana i whale e lea auto i lalo i le mea lea le tu malo. Na to tofi mai auto, e sui auto tu malo. Ma te ngata palota o auto i tu malo, e o i le whale tele.
O le palemene lale. Fai e upu ma vete e upu le tunu e mese o tau, e manuia lo tau tu malo. Ai ta tia mai, le mata upu le fono whawai, ina ai tama matene o lii, mata maitai, o tupu mai e, le pulenga malu li ma fai pule, o e o le afili ta nganga iai, wa uma na sui mai whainga whawai, ale, fast, ele toe o ko meki nisi o tau o fai pule o na tau toe o mai i, mea le nana ti ngā i o tau loto. E sao. Tau na sao. Ti ngā o tau loto. Who the hell is this to change conventions and to change the policy that you already laid? I'm going to late. Ele o se fa vai auto. To begin with, it's not your project. Nothing whatsoever or has any attachment to you, because what you said all along from the beginning. Le mea no tō pepese mai lava le amatanga te e le peloketi. Ele e tupu le peloketi. Ele ai se tupe fai e le peloketi. E se mea. Pese o ia li mauni lou i tō malo i whaatala noanga i lunga le social media. Le mau kilipi le nale e whaalonga i tangata. Lau pelo lauli. Le lopo whemea lue mai nei tupe. Nio. Ele ngata ele nā. Lau i tū malo. Ele eise mea whapena e tupu. Alatu malisi i whaupunga i tua. Pe mai, lau i tū malo. Ma Samoa. Se i longa sui le mea oso mai ai le la. Wato ai loa lea. E tau songi la uli i le tofi pāne mia. A leo le nā, se ilonga e toia fio whaalua mai Jesu. Se ilonga e toia fio whaalua mai Jesu. A leo wingo le nā mea. Ne mata ngā le nā tala, ma le nā la fonga. Aia sau le whamtalanga e winga le whamsinonga lauli, lea o lo whaatalitali nei. Whe mai lana tala na whai, tale o matamatai, whe mai whai a lauli, la patai lauli. You should be careful. There's a big storm coming, and it will blow you away. O tau whawhonga i upu. Whe mai e lea whaatele, lea no tala noa toifo. E le whaatele leo lo angi mai. O le whaatau le whaamsidonga le whai. O la le siri e tu lai mai. E se mea wa e loa limongi. Ma le tau vaenga whai mo tau ia te o tau pepese ai pēr ma pepese ai pēr. Whai mai o tau valo e iai le wha. O le angi mai. Ma o le a le lea ma hangi mai marosi ma le lea ai lauri. Le lea I whea. Leva ai lai. Do you know something? Is that the reason why you have made these predictions so obvious that you know something about this court case? Ale te talo mai fo ile. Ne whaamsino alo whangia. Te talo mo ita. Ina ia mawhai ona o maua le malosi whale nganga. E whaatino ai la unga luenga. Tātou fo I mai la ia lea. I le whatal noanga e le li I lea ma isa video kanata. E winga. E winga I le tofi o le tumalo o safata. Le fionga le tama le fale atu ya pai le toa. Waf silingia le fionga le li fai pule. Pe mo I o ia lesi tangata le lau manu ia nei le ingoa. O le atu ma te te le HRPP ma sa vali ese ma le HRPP. Numa toa fa te ia.
Ne fionga le li faipule ia tuia. E mai tala tuia. Te le lopo i nata ngata wano fa mfasi se lo mafaufa. Ele ia i lava se taimi wa o fa pe atuai. A mea o le au tu la i malu ese ai tu ua le vaenga fa ufaina o le fale mai ai i lalo le lato fa malu. Na te fa loalo fo i atu le epa ma le pulenga ale HRPP. Ai, oia, sili atu lo na fa alo i fainga fa vai ale fainga malo fo atu la i mai nei. A o to sila i tala na ma le sau noanga le na atu ia. Na e vai ei matua sui atoa le lanu o fōringa. Mamata, ma le pupula kanata. He was surprised to hear this come out from the member of parliament for Safata, a member of the HRPP. I respect the new orders and the guidelines laid down in the foundation by the new government. I say, o te whaaloalo i ai whainga whawai, mai o te langolango ina whainga whawai, ale fast. Ma lo le toa tu ia. E vai ai, o matua pipia la ngutu, mangutu, o le li idea. Wa fiu e to e tau ai, atu ni faska mu feu. E wha au ti ai ma feu ai, feu ti ai ia, ia tu ia. Tasi ale whainga whawai. Tasi ale tala. Langolango ina whainga whawai la urima. A whai watu lai, wharongo i tala ne, whai mai tu ia. Tātou tuu le hawa noa. Le whai watu lai le whainga malo, ma whainga fau. Ole polo keti, ale whatua tua i le tua Samoa ua tasi, ole auro lea ia te au matangato lo ui tu malo. O te matuale i loa, pe iei sesi polo kiti si whapea, na tau fau mai i le teimi ua tua nai, a o tā pena ia whaalawi loa pāti whai nei i loa. This project is golden to me. This is a pot of gold for me and my constituency. Ia se whanongolongo le mai ei o tau. Te tai o le nai tu, ma whai pule umo le nai tu, o tau whaafofonga i lo tau uso o sao noe lana ami o tono. Whawhetai tu ia, o se wō mamai ia teau. O le uso mamai fo ia teau. Po anei por kiki, po anei tu ai ngā whainga. A mawhiloa i ma le uso. Na whau tau te sira fia vai atu o na taulangi ma mamalu, o le tu malo, o lea. Ua ao uma, i le ao o le fionga i le tamare fale. Vai atu sa atu ni mafono ma le fale tolu mamalu fo i le fale fau uru ngā tangifa ma oe le ainga malos. Yo. A onga fatasi le universite i Amerika. Lea la tuia has given the people the true essence of an honest man that he is. A maoni lato. Nā le tala. Au te le sau e whai se me loto iai le vaenga whau whai petesa. Whawhetai le avanono u whale mai ai lalo lato whamalu. Au le teimi le nei. O te whalongo i lo i tu malo. O te mā mo tina. O le ngā ruenga le tua. O mātua whale nganga nā. O lo i tu malo. O te ai pala molo i tu malo. O te whalongo i upu. Na, se i tau mana malama la ia lea ia. O upu ne i sui ai la ngona o tangata. Lo ai, taha vai le meo le pule ma le fia pule. Ma le tau mawhai pē fau se mea ine ia toi fo i mai le pule. Ma le tangata, ma le tamali i ua sau. Wana i loa le mea o lota. Oto ai le pule.
La lango iai na ia wha wawina le nā pule e manuia ai o na tangata malona I tūmalo. It's no longer politics and a political party anymore. The conventions, the policies, the guidelines of the project that has now become a golden pot for me and my people of my district. Good on you, brother. Good on you. Stay honest, stay focused, and what a way that you retaliate in a beautiful manner, respectful manner towards the host of that broadcast. Le awala na ki liva ai le tamalo. I lana tali. O le tali le profesa. O le tala le tangata. E ata mai. O le tali le tamali. E ata ngia mai ai. Le matua le mala malama o lau tamal nana whaatala noina oe. I mata upu umane. Wa fiu e tau tū lei malua e ma tau mawhai. Se I mao mai ea sau tala. E lua ngia ai, pe whaaleanga ai tu ila epa ma lai tu, pe whaaleanga ai la auri ma lei tu, straight down the narrow path. Sau sao la vale tali mea nao te whaia tuai. O matuava ai la vale vale o sia li ima I sa vili le nao kanat. Whaftai tu ia le toa. Ma le tali manino fo I nei mata upu. E wha oso fia. Mai au te loa fōi e tali ai ni la ngona o nisi fōi tangata. O loo tuu fesili pea. Ma masalo mia pea le ta inga lauli. Au mai sa o la vetu ya. Wa uma tato porkiki. Wa uma tato vaenga whawhai. Tato o mai e la lango le whainga malo fōu. O le aulo le poloketi le nei. A o lea tātou tele I o ia yuni ma yulai. The new financial year. E fofola mai ai le fala. Ai to ulu mai ai le 2 miliona. Lai a fei mai ai. Ele ngata ile na. Wa fesilingia le fionga le faipule. Ile se 10 miliona lea na mai e New Zealand mo safata. Fiu. E whaaleanga de la auli I tupe ia wa tufa mawhai eile le masalsalonga ai o nisi tupe ia o le 10 miliona sa fata tali le whaipule ia tu ia meri e le ai se mea whapena tasi ale mea leo tonu iai lae mauti noa le malu pui pui o le 10 miliona ai whawhela le mea le mai neo leo whaanga lea malea a la mo tua ina da tali tu ia ele taimi. Yoin. Ele taimi. Awale to yalu sisi mata I fua ile. Na vale la tau I maana mela fai. Awa lava lo tonu mai. Ile mea lea. Au te wha matala ina I ate. O e male ano fale o winga o tangata. Yoin. Le ano fale o langona o winga o tangata. Male taunu unga no oi. Tu sa e umale whaatali noanga lea. A whai o se fusuanga o leo o te lau whalia. Mo lewa no tauna o tau fia. Le fusuanga. Ua matua mo lali ama leanga fōringa. O le li I whai fesili, ma le li I whaatala noa ina. Lana mata upo. Knock out. Fui vai tonu o le maia. Ia manisi tūlanga le manuia fo le leo no tutupu mai ai. Upuna, I didn't come to serve the HRPP or Tula Epa. I came to serve my people of my district, Safata, Numeralua. I believe in the $1 million project. My people have accepted the 50 million or the $150 and supported the project. Wonderful, wonderful stuff.
Toi sau malista le tua ale fionga i atu ia. O te sapasapaia foi. Le nei polo keti. Nei ni me whapena tupu. Samoa whafonga maia. Lo watu nu pele. Lea lava le mea. Wa lai lava. O te mara malama le lei ai. O le mea lea. Wa whaolo a tau ai o tau loto. Na o le wha wau pea o no tau feita ma wha li li ma tō tā mai ai tō te le maua i le wha manianga lea. These people will continue gaslighting your thoughts, your mind. Gaslighting. Wala ke lala kamale o gaslighter. E kuku wafi leo kanata. But Tuya turned around and knocked him out. He was speechless. He was stunned. He was overwhelmingly stupid and felt out of place. Yeah. Mafaila analysis ole mea. Mana tua le tala muli atu ia na fai ia i le tamaititi. Malona whaafia poto. Mai kanata. Ao leo lau tala lea watu nei. E tau o na tātou maua le loto maulalo. Ma tātou wha maua lalo i lu mo le tua. Ma tātou talia nei mea o tutupu mai. Oi, o le asulu iai le tu malo. Pe au mai foi, e pei foi lo o winga. E faa tino pei oisi. Fai pule o le HRPP le te. Ma te. O le ala le me fai. O le au te e la, e le faa manu yanga mo lo ui tu malo. O pea o kou e lau pepelo lauli. Lau wange o pese ane. O le media siliana na, o le ia ni lato me faya. Pawai o lato me fai. O le lau o le pepelo lauli. Ai wa tili ai le sa o mea. O lo au mai e mo mori atu o le auro mo le atunu. And soon, they will not find any issues that is worth talking about and discussion. Wao, pawale lato me la fai, kukule afi. Feula fa mumu le afi, ya e au tatou tape le afi, la tuale atou tape le afi. Tape le afi, mtape e tuai mautou. Ai wo. Ya le na. Mai le tala tuya. Ana yo tala ne, these are very positive thinking, positive attitude, professional manner, and how he presented himself. O te lango i le maloa la uli. Le whainga malo fau atu lai mai, a le sunga lauli. E le tupu se mea le lei le whaasausili. A tuli fo ia ue tui la epa ma le HRPP. Au te toe alu fo i, e sa ili mai le tō wha lo ui tu malo. I have spoken and openly about the positivity and the positive side of the project 1 million tala, soon to be upgraded to 2 million tala. Whainga whawai e pule ai le malo. O le upulu unconstitutional. E loa ilo stupid tele sole mai sa vili kanat. The process is the government's process. It is the government of the day's process.
Whether you like it or not, they want to change, they will change. It's a policy, nothing to do with a piece of legislation or the foundation or the Constitution of Samoa. That's why it's not unconstitutional towards o meo whainga whawai le malo. Governmental department policies. Nothing to do with the Constitution of Samoa. O le poloketi o le aulo. I lo mafo whau ma lo utumano. Ia tali mai lo malauli ei whau mai le mea le nā. Ia mai lo malauli. O toi whesili atu lo tapu ala ki atu ai oso mai tapu ala malauli. Palo tapu ala. Sa talu fo e lau whionga ile. E le li pāle mia. Tai fo e awai dit. Anei o nā wau toi tanu wantu matali watu le tanu whau wau. Ki atu loa e whai mai lo ma tapu ala. Ala se whaat tau ala u whionga ile li. Pāle mia ile tusi le whai ele tama leo. Kanata. Whai mai le tala. Ata ala ia leo. O le whionga le li pāle mia whai mai ia vai. Nā lalo walu ia i le polkalama sieli i le nā te leo tausanga. Hoi nā mata mai ai. Lo walo whai ai. Ha fui sa fia su se me fiolaina ia i tangata e mai mo. Ma waini nai se le ni. Pata uisa na mea ai. Ia. Ai, o wawai atu. E ia tangata na whautua mai i a te au. Iau whai tete au ane, iau whala talata i aile tangata leo. A leo vātu nei. Le angal tangata e tutuafi. Ia maua ia whalata. Mai ia whaia ia mea. Nana tusi la lea ua whai. No, mana tu, o whai le tusi o ile minsta. O mataupu Faiva o malo, po minsta o mataupu o le vaifafu. Foreign Affairs, ia Honourable Penny Wong. Taufi Penny Wong, o ni alu yo. E asi ala uli. Sau mulan tusi ile fionga le li palemia o New Zealand ya Christopher Luxon. I urge you to stay. O te alu I Samoa lango la uli la uli ungalo na whamsinunga. Yo. E leo se me taulo walwatu ala se pale miolo ia ni mori anga fa sol tu la fon ia na ata leo la ulima wasa matal no foi fa pede ole lima vai aso leo o tola yatu vai aso uma o te yai ia pia a yai fo I na va no ma te filo ia I mole fionga le li te ta ta mau le tu ma le pale mia fidio le tu ha fitai le tua ia va no le lei e wala au mai ai ma mwhai no tali atu. Ia le nāna, na mai rola i mal tala la uli. Ia tu e pepe ala ia le, e se li na. Mai lo umatangata wa ilo vea. Maal malama le le iai. Ai o no ua. Ai o no ua le o to iai se fautua iai o stinao se ai nga po se tintiti le mato wa nga sala no wala yu na lu fa pena fo le pe wo fa le tono to ilo ndo ma fo fa tu sape no fo mai da New Zealand ma valo mai ma munga mai fai pe wala me monia ya te valo mai na munga mai ya ma falla wasi ya o ina Yo te lo foi le mfaina toi fo io stadio. Wa pen ma io stadio. Oh, te motua io atsa ya nada. Wa fai tala le pale via perso te pule ya Samoa. E so fe au tau fi fua o matanga Samoa. Fe mai
Mo to tele tangata Samoa o le o toe fio o Samoa. O kai le tala pelo. Ya vanelo na le mawhai ona to ya lu Samoa. Po e lo fasa o so le palmia. E vai palmia ke waku. Yoin. Sau ka eva le ngai. Ya nena. E tasi ale pomo le palmia. Ya le foi no ni tau mawhai la vai tau. La e le tau me mawai. Tau fia tuai ma le sau fai le fionga i le palmia. Tino ma o tō rena tō te loto lea. At the end of that day, na matua i o tō tolo lava i le polo kiki a lauri, ma le palemia. La le tau unga, na whaile nofo. Ea. Nā la ia. Ala nisi tala e toi whai atu i lungo le mea lena. Tā ofi o. Ave mta upu tau Samoa i o le ofisa. O le pale mi o New Zealand. Ta mi milo ane le media a papalangi. Fai ane le mea awai. Tangata Samoa. Lai lo le iala wari ie. They are traitors. They have betrayed the leader of their own country. Ta ino. Nena, o le so sa mana o la vai. Fai atu se tala fo lele. Ile sio matu tina. A special tribute to my dear mother. O se fa alo fa pitoa. E sulunga titi o le tina. Na whana wina u le lalulangi le nei. And I will always be grateful, and more than grateful, to acknowledge the appreciation that I have for this woman. Yo tai o whamatala le tala sa utusia, o tala pupu u wha Samoa, wha o ngā ina le tele o a onga maanga nuu. O loi mata na to ulu i le tānoa pepe, tusia, severely ataua, Al Harrington tu manvau levea. Ki mai lau le tio le aso ataiao, o le palolo mua le nā, o le whaaloalo i lau tina. Na amia e le atua i le aso ananafi. Le tofa, ia aso alo, le fionga ia le ulua i alii, le fionga ia la faitele, fa pale mata o le alofa tu manuvao la vea. Soifua i le aso sfulma le tasi o le masino Januari afe i visalau fa sfulma le tasi. I le ainga o lona tina i sale santele. O ni vanga o le afine o le aloli i a paito maleifi, fale a fanga tapu sa telefonti matai. Alona tama, o le toi ina e ingoa i aso alo to vau, iopu intia, leu tele, mai whaalfa sa maunga o asau mo taa mawaiala ma fale alidi. Matou tina sa o oina, ya onga le kalesia Yesu Kiriso lau pa ia o aso ngatai. Na aluai lea whaatino lana misiona, o se tamaita i whaife au tālai. I le polo kalama le ekalesia a Yesu Kiriso lau pa ia o aso ngatai. E o lona sfulu walu pe sfulu maleiva, o umala wa onga, no fone atu leo lo taimi. Pe avala uina o e le perofeta i le nawa i tau, o i lava le teitai o le maungo siona. I le stete o Salt Lake City, Utah. Ta umaipo fea te alu, iai, whai e ilau tālai. Sa avala uina ilo mātou tina. Ma vea i o se tamaitai whamisiona. I tutonu o Samoa i awhio anga o loto whanga vau vai. Masali lua. Na umala na misiona. Ma wha wau wai ana o onga. I le Teachers Training College i Malifa. O le a onga po le kolisi whawhai a onga e koleni mata pena tuai. Whai a onga e tautua i le mata ngā ruenga
o a onga ale malo po o a onga fo i ale ekalesia. O le teimi tonu le na matua vevela ai whaalapu patonga o au siva ale matanga ruenga o a onga ai maise fo i le kolisi whawhaia onga Teachers Training College of Samoa. Ia lātou pese peseng ma au siva whawhiwhia e pei ona iai ia pese o lo o lau vivilu ma pepese ai pea le tātou tūpulanga i nei ona po. Maunga loa mua fasili a whao po uao. O whea ea le lae oso i le tai au. Po o ta whao. E i tae wa masani le Faiva o se. Manu o le vave au. Ai maise o le vevela mai o le au siva. Ale e kale sia malana o ngā Church College of Western Samoa. Ale e kale sia Yesu Kiriso lau pa io asonga tai. Sa fe avea i o le au pepese ma le au sisiva. Sa fa ingo ina o le tavaesina. Na fa u le mātou tina. I le awhiu se lau ono sifuru ma le lua. Ai whanau ai loa ma le tuto tasi o le mālo Samoa. O le mātou tinao tasi o tamaita i longa o le tāleni o le musika. O le tāleni o le whawhiwhia. O pese pesenga. O siva. Ai maise foi. O le whaili pū a pesenga. Le whaili na iai le tele o tausanga. Mai lava i lona tūtō tasi se yo o mai le tai au le nei. Wa ona sifuru ma le wha i ai tausanga. O whai peo lona sao. I aso e wha manatuai le tūtō tasi o Samoa. O le pūwili sa masani o na wha o ngai lo tina o le clarinet. Ma le saxophone. Wha peo fo i lona malama lama le lei. Sa avea ai. Ma wha tonu sili o le musika i le steak a pia. Mo le tele o tausanga. Director of Music for very many years for the Apia Stake for the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. O tausanga fo ile na amatai o nga lue o se whaia o ngalo tina. Awhi u se lau wono sifuruma le tolu. Na whai poipo atua i lo tina. I lo mātou ta mā. Tausanga le nā. Whai mai na māsani ai fo i le misiona. Sa alu fo i lo ta mā o stangata sa ola mai i le kalesia Yesu Kiriso lau pa ioa sangatai. Ma onga i saundi atu, whapena fo i la onga le kalesia e pesenga. Ma o fo i o le tausanga ma ale ma le telavau na alu fo i whatau nuu lona wala unga o se ali i whaife au tālai o i nā na māsani mai ai. Malo mātu tina. Whai poipo, le awhiu se lau ono sifuru ma le tolu. Tausanga lava na so o ai awhiu se lau ono sifuru ma le whao. Ai maua lo le la whaamrianga. O le ulua i pepe. Na tā uai i la ua o se tamā ma se tina. Ma le pepe to tolu i ai le la ainga. Le ulua i pepe le na whaamri i nai i la ua. Le tau talatu le teimi le nei. Le pepe le na whaatei tai ai o na wa olo tina e loa lofa i se stangata. I se tausinga o se tamaititi. Pe whape i o na whaat. Toi wha uau i le aso a tai au. O le wha alo alo mawalunga. I le soifua. Ma le langi soifua o le mātou tina. Wa whai i langi ma wha manawa i le atua na ngā luenga. I le sefulu lima sefulu ma le tasi AM. 10:51 AM. Yesterday. Wednesday the 18th of March
2026. To be continued. Alofa tele mo oi, mai lua tusa sa tātou manuia, ka mangalo se leo le au na tātou wheilua I pēr. Alofa mo oi, wheilua I le asoa tai au le tāwalunga o le ngā Gagaifo Faiva. Whaftai atu le tātou sponsor, Pacific Specialist Healthcare, I fiti, ia mawhare mai e lua I Nandi Masuva. Ia ele ngate lea, whatalo whatu. Whaftai atu, MS Rentals, te mai tai o Nita, Masiona Tama. I muri whanua, e te waaia I aile malaiwa lele, te anga I atu, wala aulu telefoni, fitu, lua tolu, tasi, lua, wha, ialena, tasi, lua, wha. Wia tele le tātou o tunu, suifua. Hey,